Easter is one of the most widely celebrated Christian festivals in Europe. Often coloured eggs are accompanied by sweet Easter bread. Once Lent is over, people can dig into the rich and tasty dishes. For the Easter, Italians bake the colomba pasquale. The English serve up hot cross buns, and the Bulgarians break the kozinac. За козунаците баба много обичаше да ги меси ръчно, като започваше приготовката с брашно. Всяка година се приготвя козунак. Купувам си. Купувам си вкусен, прекрасен козунак от фурната. In this bakery near Bulgaria's capital Sofia, they know very well how to make it. Това е един много труден обреден хляб, защото отнема много време, богато тесто с много съставки и иска много чакане, много любов и много старание. A good leavened dough is the basis of every Easter bread, including the Bulgarian kozinac. But the way it's made varies in different cultures. Моето семейство винаги правихме козунаците с свинска маса, масло и свинска маса по равни части и разбира се и олио. Така че имаме 3 вида мазнини, което прави тестото изключително богато и много профирно. Козунакът става много въздушен благодарение на тези специфични мазнини, които ползваме. It takes several hours to make a really good yeast dough. Една част също да я добавяме постепенно и мазнините също се влагат постепенно, за да може да се усвои по-бързо от тестото. A kozinac may be braided or rolled out and folded over various fillings. В България традиционно козунакът се прави с стафиди, но в моя край имаме традиция да слагаме пълнеж от сладко от сини сливи. Става изключително ароматен и вкусен козунак и днес ще направим една част от нашите козунаци с това сладко, което едва взех от майка ми. After the dough has been filled and folded into shape, it goes into the oven for about 30 minutes or until it's golden brown. След като сме прекарали цяла събота в правене на козунаци, вечерта ги занасяме в църквата, за да бъдат осветени. Обикаляме църквата 3 пъти с свещичка, с благодатният огън, занасяме огъня в къщи за здраве и на другия ден, след Възкресение, хапваме на празничния обяд. In Poland, the Easter bread is called chałka. In this Warsaw bakery too, the dough is kneaded and left to rise for hours. But one ingredient is absolutely essential to the Polish version. Ponieważ jest to wielkanocny wypiek i chcemy jeszcze bardziej celebrować to piękne święto, dodamy parę garści gorzkich czekoladowych groszków. My przygotujemy taką chałkę z 4, dlatego potrzebujemy 4 paseczki. Teraz potrzebujemy 4 kuleczek, żeby przygotować naszą chałkę. Będziemy z nich przygotowywali lęgi, czyli takie paseczki, które będziemy mogli pozaplatać. Chałka może być z 2 lęgów, 4, 6, a śmiałkowie potrafią nawet zapleść ją z 12 paseczków. Before and after baking, the chałka is brushed with egg yolk. Then it's glazed with chocolate. Nasza wspólnie przygotowana chałka jest wspaniałym symbolem świąt wielkanocnych ze względu na to, że wyrosła dzięki naszym drożdżom, tak samo jak natura budzi się na Wielkanoc do życia. In Greece, the Easter holiday is inconceivable without zireki. Μόλις σταματάει η νηστεία, δεν περιμένουμε ούτε στιγμή. Θα φάμε τσουρέκια, εγώ θα κάνω κιόλας, θα πάω στη γιαγιά μου να φτιάξω. Κανονικά την Πέμπτη, τη Μεγάλη Πέμπτη βάφουμε τα αυγά, την Τετάρτη, από Τρίτη, Τετάρτη ξεκινάμε τα τσουρέκια. What's special about the Easter bread that this bakery north of Athens makes is the typical Greek seasonings like the bitter, resinous gum of the mastic tree, the bittersweet matlep, and some fresh orange zest. Zireki is also braided. Για εμάς τους χριστιανούς η κοτσίδα δεν είναι μόνο το οπτικό κομμάτι, αλλά συμβολίζει και τη σταύρωση του Χριστού. Γι' αυτό και όπως ενώνουμε τα δύο φυτίλια, σχηματίζεται το σχήμα του σταυρού. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Πλέκουμε την κοτσίδα μας.
These are just a few examples of the unique Easter specialties that bring families together, create cherished memories, and make the holiday truly special.